Bularning bardığını biroq mınday kabul aldılar, bayanay başlaydı, bu maqtanish emas, maqtanish. Men aytdim, hali biz maqtana turgan ishni qilaylik. Maqtana turgan ishni qilaylik. Mana 2 so'roma javob bo'ldi ichida. Oldin ardı. Sal olganday bo'ldi. Va deb qo'l chalishdan boshqa aytmaysan bilasiz. Özü bu ballet uğra bin var mı? O ayrı sanat kapatı kaçasınlar. Ama şayet rahmat size diyecek şu vatasa. Endi benim gayretine vafatımı sözümü çok tutayım. Bu yerde sizlerle güzel verir. Diyalog forması da olsun dedim o. Sizler o fikrinizde aytılar, Tolga Sulanıç temanın aylaması da olsun. Anakinoğlu anlamıştık beni. Ben işlegenler, ben okumak adında yerinde bir saat betip kalmasın. Ben aytıkan meselelerin aylaması da o fikrinizde 5 fikirlikleri dayar mı? Жазым түрінде беріп көрсеңіздер бар болады. Belirtiki asıl kemikliğinizi bildiğiniz çok rahmat. Atölyenin bağından biraz bildiririz. Men bir bölüyüm. Balanı çalan silahı kanday ne hareket ediyorsunuz gerek çalan silahı. Daha ikinci sorum. Atölye bir bunday baylanış olduğu için ne hareket ediyorsunuz gerek. Жақындырақ апарып алсын. Баланы жалған сүйлөөгө кандай аракет кылышыбыз керек? Сразу şuna cevap vereyim. Baba жалған сүйлөө үшін апеле өзі жалған сүйлөө. Мен өзүм болсо дагы экинчи суроо. Ушул бала менен эненин ортосунда мамиле кандай болуш керек? Жакынындагы. Ал бизде эч нерсени жашатпаш керек деген суроомда, бала менден эч нерсе жашатпаса, баардык ичиндеги нерсесин айтып түшүн биз эмне кылышыбыз керек? Sorumuza rahmet. Hayır, hürmetliler, katışkanlar en mutlu soru vergen, en yakşı katışkanlar bana şirketten bizde. Kadir elini çok koyuyorlar. Hoş geldiniz. Ağay kızlarına. Ben özüm bak gelgen kızı olalım. Karabulak'tan. Бұл özümü Kuday buyurup şu jaka gelip kalalım. Benim sorumundaydı ağay. Siz hazır bizde aballarına uşunday, tarbiyanın uşunday meyrimdi görsetip de atasınız. Sorumundaydı. Siz hazır bizde şu ballarına men aytmakандай meyrimdi görsetip de atasınız. Siz dagı apanızdan uşundaydı görmem bileniz. Apanızdan uşundaydı 2-3 yaşar, 5 yaşar malınızdan uşol meyrimdep görüp çoğuydunuz bilin. Hürmetliler, şu apamdan, atamdan meyrim görgön için toprağay bolu aldığınızda çakırılıp kesinlikle. 45-50 keltirgiçe devlenin meyrimize koy, solu adını sağlık ardaylıktan hali geçe barıp ya aylanayın bıçakta olsa aldıdan ketmeyin. Azıram şu ak orman yeni ak sakallı çamlık görsem bana ay sakallılar işte toplumdan gidelim. Enemi görgömdü atanlıkını. Solunun meyrimize bağlaşmanın
Суроо берүүчүлөр колуңузду көтөрүп. Mektekte başta kalsa налог салынат. Баланы телефон текшерип отуруп, ушусун окуп калдым. Түркүстөн налог деп алам. Барып мен ушуну айтамын десем, балам айтсаңыз мен эркек болбой калам балдардын алдында. Мектепте кеткен. Буга мугалимдердин өзүнүн артык баланын ата-энеси күнөө болсо керек болсо мен ошол тарбияны бере албаган. Бирок мен балама күндө эскертем, ошол нерсени барам. Mekteптеги бул азыр энебиздин баласына күндө 400 сомго неме салышат экен. Анан ошону мен кандай кылып жойсом болот жана ата-энелер ушул балдарды кантип жойсо болот деген жок. Ben mamla bargan жерде айтып элем. Районо, мүмкүн болсо мечиттин имамы, айылдыгы, участковыйдар айтылса, азыр түрмөгө жооп беребиз, макул. Болду, урматтуулар. Бирөө сен бер толгон, сен жакта иштеме. Ben uşul жерде биrecek yer yok. Sizde sunuşunuz, ata-enelik aytacak sözüm var, ruhsat verseniz. Uşul ata-eneler otуруш болуп, чогулуш болуп, той болуп отурган жерде сөзсүз мугалимдерди сөз кылышат да. Мен муну менен эмне айтмам? Ошол сөз үйүндө дагы болот да, үйүндө ошол сөз болгондон кийин ошол бала мектепте мугалим тоготот. Ошол ата-эне баланын тамырына балдар чалат. Ооба. Мен ошол үчүн ата-энелерден суранып кетет элем. Биринчи өзүбүз тарбия болойлу, биринчи өзүбүз маданиятуу болойлу. Балага кандай мамиле жасаганды, мугалимдерге кандай мамиле жасагандарын үйрөтөйлү. Дагы бир сөзүм бар да, мен бир жерге барып калсам, бир үй толук аялдар менен отуруп калдым. Баягы аялдар айтып атат, бечара 33 жыл мектепте мугалим болуп иштеп дейт. Балдар Россияга барып көтөрүп тартышуга дейт. Ошол эжекке 33 жыл мектепте иштеп, ошол ата-энелердин балдарына алтындай билимин, алтындай тарбиясын берип атпайбы? Ошол сөз үйдө дагы болот. Анан ошол окуучу ата-энени тоготпойт. Мен айтайын деген ушул ишибизге ийгилик болсун. Сөзсүз ар бир мектепте ата-энелер мектебин ачылышын каалайт элем. Себеби качан гана энелер мектеп менен байланышта болуп, андан тышкары балдарыбызды кандай тарбиялаган үйрөнсөк, анан кийин ол алга чыгат. Себеби балдарыбызды тарбиялабайбыз үйдө. Сиз айткандай, отурушка кетебиз, базарга кетебиз, ар жака барабыз. Анан бала апа муну кандай болот, башым оорутпачы дейбиз. Ошон үчүн ата-энелерден сураңыз, мүмкүн болушунча балдарыңыздарга жакын болуңуз. Болду окшойт. Эми 3 суроолордон кийин жооп, анан кийин ишибизге өтөбүз. Дагы кийин болсо беребиз. Аны 2-3 бөлүшүндө кылабыз. Эми урматтуулар, мына мектепте балдар ушу жанагы налог салат дегени, мана баары директорлор отурасыздар, мугалимдер отурасыздар. Бул эми коомдогу терс көрүнүш, мен өкүнчү. Мен өтө эле олорго жооп бере турган чоң кызматтар эмесмин, бирок мен өзүмдүн экспериментатор катары оюм. Кудайга шүгүр, биз эне мектебини ачканыбыздан баштап ошондой налог салыш, бурчка апарып уруп сөөлөш, бечаранын баласын кыйнаш, кордош деген нерсе өзүдөн өзү жоголду да. Анткени, понимаете, ошо зордук кыла турган
ошол бир акча талап кылаткан балдардын дагы энеси бар да. Ошолор эне мектебинде окуса балам зынкар бирөөгө азар берме, бирөөнүн зордоп акчасын алба, бирөөгө кордоо дегенди укса баягы безер бала ошол токтотот. Ошол үчүн эне мектебинде албетте ушуну ачыш керек. Бир экинчиси эгер кайсы мектепте ошондой абал болсо, мектеп директору, тарбиялык завуч, класс жетекчилер демек ишибизде чоң кемчилик бар. Чоң кемчилик бар. Буга көңүл буруш керек. Кайсы айылдын мектептеринде ошол болсо, ошол айыл бийинин, айыл өкмөтүнүн дагы бул чоң кемчилиги. О бала арыздана албайт, арызданса андан бетер токмок жейт. Ол үй бүлө арыздана албайт, баланы уруп коет деп. Муну айттырбастан секретный алып туруп мунун үстүнөн иштеш керек. Булар өтө чоң көйгөй. Муну туура суроо бердиңиз. Менимче бир директорлору, мугалимдери албетте муну келиштирет. Районунун дагы өкүлдөрү отурат бул жерде. Чоң маселе коюш керек. Рахмат.